Sangkai hanglanga he sobiteni kithana chungchang a hi in chateng ta jong le a thanga mi pi ho gen theina a hi in hi chi chungchanga Ukengne ho itile e hezi movin ama ho an ultimatum kigotna anei dan o hi a thang gam kai sunga mi pi ho in nasata a tiza na anei u a hi tan hi chi Ukengne ho ultimatum a kigotna le ei ho kuki society idin mon o tu lai ta idin mon o igal nei lai ta wa idin mon o lam chom choma lunggel le ngai to phading ham ti a lam chom choma zapi mi pi in lunggel a sel ho ai lo wal le ngai dan a se ho wa ko na hi tuni khwa hi e hon jong in a holim deu hin tin nang ma lunggel itawang omem ti hi hin ngai ding in igiti mu ven hi chi Ukengne ho ultimatum amo hin kigotna hi mi tampi in I het lo mai thiu hi jong la thang amo ho takinaya ho dinga chu danger ta ai ta nei ai chu mi khat asu li muwa long ni azam kop zo wa chun de khop lo banga hin ultimatum gi na le thupi kui notice chu sangkai wang ho hin a hin le lu pai nga lovin hin wang ku kite ideu sapowin imi wa phepon a hin hi chi chu do la hin phata in wang ki noisin alu ne ti hi mi tam pi in angai ma kha chu hi Ukengne ho thil bol adei lo kha chu hi sarai khong bui ki pana chu athu hi localize ti chu specific local area buina thu a hi su thip ding hi lam kai ho dei ana hi a hin amo hin hi cha ko na hin athu hi su le te te ya gal so sa ding ti lungthima ana gut sau jong a hi no naw chapang in anga lal le ata san uchu sa ai lo le ut itiu hi ama hon jong katei hi chi ku ki ho pi hin alung tu amu ta be uwa hi le naga gam jong ato kha te ding a hi tia hi bangdari sim to na sing program ago no a hi ti hi mi tampi in agial kha choi bangdari sim to na dinga hi gal bol lo chu a hi ja hi chi hi ama ho en ki pat sa na a pan sa na a hi nei pan o hi ni tu athil so het ho hi apat na be alawale abul ahina lai bovin lam kai hon hi chi letan le sangkai boina ho hi localize bola su chi the hiding ham tia hi anagial pau hi di le zing ana hi in he jong le tun ba negative expectation zo ahung hi khata ni ahin local level a athu hi chai tha the a hi a chule athip tha the lewang physical wala chu a phading le a hoi ding ima lo hi esan te le Ukengne te gal ni nei kop ding hizole alang khana chu lel chu chu min tale sar cha jong ong tan hin la hi chi Ukengne ten a het ji uwa kina ana ding ai lo wale mai mang phit a ai ta hi a hin phit ji wa hi ni NSCNIM kiti hi kinil na beya tangkul le supremo hina noya ke simdo organization khatsu ahine amo hin naga mina politics abol ahi in naga kiti min hi political platform aneu political demand ai lo wale charter movement chole adang dang neite ahi ji wa hi chi naga mina hi asu min si nom lo helo ahi ni izan chu hi chi gal hi tangkul mina ahin sa dio hi jong le a chaina chu naga pom pi hi tho ding ahin hi chi jong hi hena phata khari na het chit lo le ama ho politics si ha che ding dan khanin aw min hi chi he thim dio akul he jingin tun abul velut kit lew hen tula thu su zo sin jong chimti ne lova hen isei nawin ahin sei nawin thina chunga fault it alls ultimatum ki picket ahi thang mi atam zo ki cha in le nei langa da la ki the do jong da ta lo ai na tu a hi e hon aban ipi e bol diu hitam ole NPO TKL ho press communique bol ja hi athu hi ithip san ki diu hitam hi chi jong chu a kho di poi chamna hi pole na a hin chamna di ta ika over iti ham hung so din ta san wang a hi be jengin hi ji an chu phat a ki gin jing wang chu good medicine zo hiding a hi government in ai lo wale why chem sanin mi that ho NIA khutna ki piding a hi ati hi amina wang ahung bol mai diu a hi ai lo wale ahung bol lo jong hi mai the ki sei the lo ex gracia ki tipen wang hi Ukengne ho ja
vanaga mai thi a hi in sei the hi pon azi chu tu pe na hi mei le tang khul te hi tuilanga tabang a hi ve nei alang khana hin amho kika boina zat chom chomon nan te jang tu pe na chu mi na mu the dinga chu tuilanga bang jing oi government in compromise hin bol hen lang hi jong le ching theu hitin kanam mi te aban jong long a hin li be kit na lai du hi ti su mi lo du hi ichi thei ngai ni gal hi a hin pat non tin ten o hi tan adi ar sadar his le yukrul hi adenjal themin ki hu hi na dinga iti pan ila adiu hi tam gel phat momong khat jong hi ta in ai lawal ipi I chan ge ya din mun pan kala diam ti ke ngai tu phat momong hi tan khosa kholang I lifeline diu ikive to charo ngai tan mei chang mei pum ikigon tu u hinam kine pinam sipai howang chu ke go sa ready a hi jing nawin ne le cha thagup lasagi be stop ball angain boilai le mo wa ball po hitin sei ngai lo chun khabetin asala tu khate mei le gala ina ki su gap set tawin amo hi tha ali nei le go thing sel a hi vin ai he jong le mowan lai banga hin e hoens tha akyang hitin pathin song hin khomang po hitin okay na te ki so ngu jong le e hon jong pan ipan thei ja pan lawa le david le gola ya chu gel do in lang david to bang I thina diwa pathin I bel ongayen pathin alung hai ting david banga chu e man cha dioi ina nam mi pi tele nam go lang ho vi ho pathinin e din pi jing han tiong hi sei do nom phat so hi ilhang su igam su ku ki te gam kai hi ivet na le hen hi itabang gal nei lai I hiu to kilana hen kingai lu na kilung si na apun ta sanga hin aku kite agam ko ya I hen diu danin a do tan he che po na ta ki thu mala alwa technique ja chum pu do ding plan ja chum sim mala hi ti hen lam chom a hen e hol o ki hen na hi a jin po na ta ku ki nami te ikivai hom dan hi kingai lu na alhom su diu abang jeng ta en iti hitam gam kai khat aboile ki tho ta sanga chan agam kai jin ki oi mo to na zo in ini ki tawin hi chi anu mo the jingen tun jong sang kai lang buina ajong agam kai dang ho ima bolding agu povin lam kai hole mi pi ki oi mo na in I chai do ki tawin tu a isei no mutso ka sei nom cho tu chung sang kai buina hi gam kai dang hon ipidenga imo vel jeng ho tam buina mun langa ho boy jong leo mundanga o mi pi te hi hen KSO KWU ho lam kaina ki phin na lem chang ta kha hin ipidenga imacha gong lo hela yum ham ti yong hi mi tampi in tu lai ta he ase ying lai ta kha chwe ole in pi hon sum akila ta ve ti a hi na thang chip ki ro hi tam tu le tu a hi pan hala thei pending hi nume ho jong a hi ta ven ki phin lam pang jong hi I ha bol angayin lam kai mei doi hole sumdu lam kai yum na lai wale agang thei pe na hi resign ki bol le hen ti mi pi in tu lai ta hi adei sa khat le mi pi voice su hi ni hi chi nam pi society hi chi hi asit masanga aha sit masanga hin lam kai ding nam ngai lu ding atamin mi pi ki fa na nei ding hon lam kai di mo ilung wa jong igel lo di hi ti hi ita lang nom ben chuting ta yong le pathin le mi pin lam kai dinga a dei chu mi ki ta hin tu lai ta a igam sunga mi pin lam kai dinga a dei hlan chu a khat na adang dang tampi nan te hi jong le tu lai ta mi pin a ha pa chat pen a ha dei hlan pen chu pu he jang mi sau pu let khulun sun tak pu pau za khup goite pu lam tin thang hau kip amo ta bang ho hi hin nam na tong ding tu to lam kai po sang sa mi tampi in hi ti hin amo za ki pan sa la de zone te ti mi tampi ki na lang khana amo chenong lam kai ki pan sa ki le I chom long hui ki lo mai te sei thei pon na ale tu a lam ka hoyong chu lam kai hi ta wa le I mo dem sang wa yong chu amo kha be te thel pha hin bol do hi thei a kui chui te yong le alang khana ikidem naw ikise si naw ai po in tu lai ta mi pi in lungnat wal ja gam tin a sei do jong hi thei hin tin hi chan gya hi mi pi voice ging do ai tai ti hi sei do nom ven ai le hi chu hi ta lam kai po hon jong atha ba ki til khona ine wa ki han la na thang tom na zo hi pan I la che di wa zo hin ikitim nom na lai ven ai chung chu na jong hi ivet na le hen
ipiham kim chunga hi lung-oilou na thupun nasata in hi chi KHRC in jong ahin phungin amoin asai na wa chun ku kite hi sale thanga konin eido diule ichungwa eng sit khan sit bowling atamin hi tabanga ku kite ki noi sin hoi KNO ailo le UPF le kim hon atam zo kangtal abol ji lo ji win nam dang ten ei noi sinaw alin che tin asei ven KHRC amona sei be na wajan anyau pena seiding in tu chunga kuki community le naga community akona Modi BJP government in select abol Manipur deputy CM tenila Manipur naga deputy CM losi dikhu in kuki area velnga ahung chuplup jing ta bangin kuki civil society koi machan za dana thu aphong do povin hi hi KHRC na ki ven a hi le kuki te lam kai le avetu ding be tabangin a do tan chole losi visit hi kuki sub try ho ki ka divide and rule bola wa le a hi zin po na le thang tom na zalin losi dikho chu kuki area visit abol ta loading KHRC in za dana thu pon jong anabol de hitabang din muna chu kuki te kium a hi zin ki thu khom le pan khom na ding a ong lai khat sodim ding nam sung le society sunga thilpa chom khat bol do ding le kuki apex body ho to sat na ding tia kuki human rights council KHRC hi anake sim do a hin la wangsit ta in kim ho in KHRC WKZC ZF7 ho hi melma bolin a hin bolovin unlawful activists unmandate unfounded ti hopovin dem na le phondo na a hin nevin hi chi hol a KHRC hin itabanga organization khat ki musi na hi khamu agi sa nahi hi chun KHRC in Manipur ku ki political issue ai phat chom khat hong ki kum loading a hi tai ama wang ku ki te chen na Bangladesh Myanmar le North East gam kai dang le thudang dang ho awang hi pan kela ding a hi ti in Department of Information and Publicity ku ki Human Rights Council KHRC in hi ti chun phone do na a hi nei ta bene a hi le e ho in hitabang din muna idin jang lai ta wa thule la ki se le thul la ki ngai ho hi e na le hin e ho le ho ki ka ki to mona a omen e ho le ho ki ka lam kai ding ki chu tabang ai le wale e ho le ka lam ka yang ki lung tu lun atamin lainat le jing ni e ti zu wa hi e ti dan diu win a do ta in geloi te kukin nami pi ho koi ma nam ngai lo akim pon mi pi ho ki mo pat thailo mi pi ho movement chi sa ta iti wang wa mi pi movement chi lo ai le lam kai ho na to na chi kit lam kai ho na to na mi pin ki dem kit ai le hois ben chu adi zo ayu ham ti yong hi bui pi thei khop se mi pi movement hi ki mo pat thailo la hin hi chi evet naw le hin alang khana ila asam naw kha chong ai nei ai le ahoy ya so iti ho thiljo se asu modan win mi tampin asei do tan hi jong hidan han akilang ta in amola angol pen in jong alung tu bo thun loading la ke so ke na win tin kineu sa no mu hen lang ima a hi lo diu hi heu hen lang mi pi ho khuna hin people movement panta win tin pido ojing ole ti hi tulai mi tampi in news hoilai gam tina mi tampi in alung han na ti dia apo na ham aha sei pen kha cha hi ta nei to hi nam ngai lut nam pi adinga thuta thudi sei om le gi na nei le le u amhon lungel a hialo lai siwas ai te ding kit a hi in kim ho jong so no ya ki khai lama ma a hi si win amhon jong nam pi ngai lu na zala chu pi al bol ho jong dodal kit u kim ho jong ima he di lo mi pi thil bol zo si dodaluwa mi pi thana na sum to le do ngam kidu i pi hita jong le mi pi thlen lam kai ho le mi pi thu angai dio ai lo wa le mi pi thu a jong aki kai na om sa ding ilam kai de jong ki gel hen thei lo hin thil zo si asu sit gam ai mei pumin vai a hop ji a hi in midang mei pumin annam owadinga gal asat pi ja ei ho chu mei pumin ai la wale mei pum nei ho in ami pi te chung za hi gal akap ja hi ti dan ai tai
ipi le su ho le kim kiti hon I power ho hi iman di lo lai siwa nampi kong itol na wai di thei lo ding jam ta MLA ho so CSO tampi mi tampi yong tulaya apha la ajong asi tampi yong yum tawen tha ben ki gyal do uten lam ka ilung gel khir uten ito khir na ven atha ba ki le do the hin ai long le nammi pi te sim phan thei nammi pi te dinga lam de ana to thei na ding awm jong le tha ben panik like taw he te ti he chikim hui hi in ama hon a hin sei wat zoi tuni hoin ngai to ten ka so pe te ho gyal hoiten igam su le inam sung din mun hi a chaina lungyal ngai to ka sei nom sung gale tol inei la o a hi in gal hi athip ta banga ahong kilang ji in aile aning khana chun kha waiting a po ho in ihung jiven ta jong athip ta hong kilang ki ta su aile ehong hi cha ka la athip pen be a hi EPP plan igon wama bana garum tinga le EPT pan la de ham ti kigotna hi hinam ti bui pi the khop se ri na ma jong le a lo bang akilangin a hi le hi chi a kigotna ho jong hoi ta ki go lo ti na hi hiti an ki go ji han lang athip pe ting la o nom ta kyum ji itam ho lam khana po khunga min in tham pa ting ma ki khang dot ki king dot hitabang khana aki jin he chi po na ta le hi chi na hi athi amang jong itam lo ji we ti I ta lang nom ve ne tun veuten gale tul chan alo amun khana mi khanin in su gen the wale hi chi a ho ki ngai lut na ki beijing diam iti lai sivin kin ki ngai lut na aki be mala a ehol ki ka ki to mo na ding atam join kang po pilang for example a boina hu male lam kalang ho na panghi beta ki buina zo eho ka lo cho cycle lang buina male helang lang na pang po beta ki buina lo chur chan po lang buina a hu male more lang hoi lang na pang po ve alwa rally be bol ta hi chi khachi be bol ta wang ta ehol ka ki to mo na zo be bicho hi sa nga chu kang po pilang mi te gen theinaw chur chan po lang gen theina rukul teino pa hoi lai gen theina iki mo tinga ka so pi na he ta po na ine wa hi cha chu iki lai na to wa iki thu to wa le lung khat khat cho iken khom wa le hi cha ki ngai lu na ki lung sin a zo lai ki lo men he chi chu te dinga le ki pa zo hi a hin e hol a hin hi ta bang te pon po na le jing na hi gale tol nei lai yu to hanin inam din wa inam sung din wa e holim naw he chan cho hin tin nam lam kai nam mi te pathin pathe e bo jing taw han